N'amakuru ababaje ateye agahinda, ni inkuru rero y'icamugongo yumvikanye hariya mu karere ka Musanze. Ese byaba byagenze gute ko abaturage bose bakomeje kugenda bababazwa n'urupfu rubereye muri kano karere ka Musanze? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira mu makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero twihuse dutangire n'iyi nkuru yacu y'akababaro yagiye igarukwaho n'abantu benshi cyane batuye muri kano karere ka Musanze. Kuri ubu rero ni inkuru y'umusaza w'imyaka 67 wakubiswe n'abasore batatu bakoraga mu kabari kazwi muri kano karere ka Musanze maze ahita abura ubuzima. Ni ibintu rero byababaje abatuye ndetse n'abagenderera muri kano karere ka Musanze. Amakuru kandi agera mu itangazamakuru avuga ko uyu musaza wari umunyabugeni ngo n'ubundi nicyo kintu yikoreraga, yakubitiwe mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Kabeza wo mu mudugudu wa Kungo mu ijoro rya tariki ya 4 Kamena uyu mwaka wa 2025 ahagana saa 2 z'ijoro. Umwe rero mu bagore banyakwigendera wabonye ibingibi bikiba yavuze ko yamusanze aryamye muri aka kabari afite ibisebe bitatu, yakomeretse mu gahanga, ku mutwe, ahagana inyuma no mu rukenyerero. Murumva rero mu rukenyero murahazi nyine handi umuntu yambarira umukandara, ngo naho nyine yari yakubiswe ku buryo bukomeye cyane. Akomeza avuga ko yagerageje kubaza umuzamu wo muri ako kabari amubwira ko ari inzoga zamugize uko. Nyuma avuga ko yari yatashye ahura n'abandi bagabo batatu basubira mu kabari, buri wese akoresha amafaranga 2,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ngo rero yageze ku muryango bamusaba kwishyura 8,000 by'amafaranga y'u Rwanda, kandi we ayo yari yakoresheje yari yamaze kuyishyura. Ariko kubera ko yabanje kwanga kwishyura, abo bari bari kumwe bakiranyeho gake aragenda, ariko agaruka yakubiswe, yagize intere ubona yacitse intege. Mu marira menshi n'agahinda kavanze n'ikiniga, uyu mugore wa nyakwigendera yasabye ko ababikoze bashyikirizwa ubutabera maze bakaryozwa ayo mahano bakoreye umugabo wiwe wari umutunze ndetse wari umutungiye n'abana. Ni inkuru kandi yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyuve Ndayambaje Karim Augustin mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, maze yavuze ko batatu batowe muri yombi ndetse iperereza rigikomeje ku cyaba cyateye uru rupfu rwa nyakwigendera. Mu magambo ye uyu munyamabanga nshingwabikorwa yagize ati, amakuru twayamenye ejo nimugoroba tuyahawe na murumuna we, yaraduhamagaye atubwira ko yakubiswe akajyanwa mu bitaro ariko agapfa arimo kujyanwayo. Batatu barimo n'ukuriye akabari, umusekirite na mucuma, nubwo tutazi neza niba ari bo bamukubise, barafunzwe mu gihe iperereza rigikomeje kuko bari bari mu kabari ariko nibatanga amakuru bagashaka kuyahishira. Akomeza avuga ko umurambo wa nyakwigendera wahise ujyanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Ruhengeri. Yanaboneyeho kandi kwihanganisha umuryango wabuze umuntu wabo, abasaba ko mu gihe bakorewe urugomo badakwiriye kubanza kwiyunga, ndetse yanasabye abafite ubushabitsi kurushaho kurinda umutekano w'abakiriya wabo. Abatawe muri yombi kandi kuri ubu bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Muhoza kugira ngo nyine iperereza rikomeze, kugira ngo noneho bamenye uwaba waragize uruhare mu gukubita uyu nyakwigendera noneho akaza kubura ubuzima. Urumva rero ko umusaza w'imyaka rwose 67 yaje gukubitwa n'izo soresore zita zimwambura ubuzima. Ni inkuru rero irimo iragenda igarukwaho n'abantu benshi cyane kandi yanababaje n'abantu bagiye batandukanye. Hari nk'uwagize ati, ariko munyumvire ukuntu abantu arabagome. Niba umuntu mugiye gusangira agacupa ukahindukira ukamukubita kandi yari inshuti yawe ukamugirira nabi, ati rwose abo bantu bahanwe, ati nabo ba nyirakabari bahanwe kuko n'ubundi urumva ko ari nabo babigizemo uruhare. Ngati hakorwe iperereza ryimbitse kugira ngo bamenye neza
ubiri inyuma y'urwo rupfu rwa nyakwigendera. Reka rero twebwe dusoreze hano n'aya makuru yacu yagiye ababaza abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Nitugira byinshi tumenya kuri iyi nkuru rero tuzabigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ibane namwe.